Akashvani Imphal Moirangthem Ibehaibi na pau pajari ahanbada maruiba pau. Tengnopol jila ki Moireda Assam Rifles na thibu humbagi thabak sathabada aina yadaba khusu khulai kya phagal hairi. Pradhan Mantri Narendra Modi na ngasi New Delhi Kariyapa Parade Ground da chahi gi oiba NCC PM rally gi thromda wangangani. Pakistan ki Punjab province da angang chanirom pneumonia nabadagi leithide hairi amasung FIH Women's World Cup Hockey ki final da Bharat ka Netherlands ka ngasi thengnaragani. Security Force na Raja sida tangdulay tawa purak na basing amasung tampaki lanay loop, mahiroi loop amasung may rapay bisinga unabagi tabak lepta na sathari. Tengnopol jila ki Moireda Assam Rifles na thibung bagi tabak sathabada ay na yadaba kuchu kalay kya phagal hairi. Assam Rifles ki serol aman hay phagal aba polamsing adugi manungda 12 bore rifle ama marutaru amasung rifle amani. Phagal aba kuchu kalay sing adu makataba tabak lokhanaba More Police Station da sinakre. Assam Rifles na Raja sigi tongan-tongan ba mafam singda makhoi gi camp singda Ganatantra Divas Palan Thoram pangthokre. Thoram asiga mari lenana Susanpurda na singna Bharat Lanmida changna bagi lambi miyamda masa khaina khanganki. Tengnopol jila da Computer Training Center amasu hangdokhi. Tongan-tongan ba mafam kharadana angangsing amasung nahasingda sana khotnabagi polamsingchu yanthokhi. Cookie Students Organization sinduna ngasi Moireda tongan-tongan ba dabi taksinduna wakat mifam phamli. Ngasi ayu angan badagi hauduna mahiroi amadi More gi miyamna thorokduna wakat mifam aduda saruk yakhi. Pradhan Mantri Narendra Modi na ngasi New Delhi ki Kariyapa Parade Ground da chahi gi oiba NCC PM rally gi thoramda wangangani. Thoram masi Kala Sanskriti gi oiba thoram amaga loinana Amrit Kal gi NCC haiba nunggi oiba warol losingani. Masida Amrit Pidigi Thaudang amasung Sakti haibatusu utkani. Thoram asida NCC cadet lising ani saniromna saruk yagani. Masigi manungda tongan-tongan ba lebak kun maridagi lakpa cadet singsu yauri. Thoram masida lebak asigi tongan-tongan ba khunggang singgi sarpanch samri hena amasung self help group singgi nupi sam hena special guest oina saruk yagani. Republic Day gi thoram satharingaida Kerala High Court ki thomi anina Pradhan Mantri amadi atai mantri singbu kareng kathaina bagi mongda khongjang sangsin khibagi dama court asina makoi ani suspend tokre. Chief Justice Ashish Jitendra Desai na thokiba order aduna court asigi assistant register amadi court keeper amabu suspend tokhibani. Makoi anina High Court ki complex ta pangthokpa Republic Day ki thoramda makoina thawong adu sathakibani. Umudra Manga Suba Republic Day Tharanga Mari Lenana Rashtrapati Draupadi Murmuna Rashtrapati Bhavanda at home reception ki thoram pangthokre. Thoramadu France ki Rashtrapati Emmanuel Macron Uparashtrapati Jagdeep Dhankar Pradhan Mantri Narendra Modi Lok Sabha ki Adyaksha Om Birla Chief Justice of India D.Y. Chandrachud amadi atai lusingba kya saruk yakhi. Republic Day Thoranga Mari Lenana ngarang Jammu Kashmir gi Uparajapana lamdam adu freedom fighter ex serviceman Laikhiraba Lanmi singi imunga unakre at home reception haina mingthon ba unabagi thoram adu ngarang Jammu Kashmir gi Raj Bhavan da pangthokhibani. Orissa gi Mukhyamantri Navin Patnaik nga Samelai Prakalp ngasi sangaragani Rajya Sarkar na tangkak ani thokna lupa koti samrirom sangna sengkhotkibani. Telangana Sarkana jail da leriba miyoi sani kunthra mathoi gi phadok ki matam tension kre makhoi gi marakta jani tara mathoi di punsi supagi phadok piraba miyoi ni aduga miyoi tara mapalna non life convict ni hairi. Warep asi phadok sing aduna jail la leringa da apaba thabak ya tawbagi damak phadok ki matam tension khibani. Warep asi Sangvidhan gi article 3 mathoi gi makhada Rajyapal da piba sakti gi matung inna laukhibani. Pradhan Mantri Narendra Modi pukning wa man ki baat ki sama mapan suba tangkak hayang ayu pung trama thoida kaspani thong da sandokani. Pradhan Mantri na wangang bahek loibaga madugi Manipuri wahanthok sandoktuna tahan gani. Masi namit asigi namitang pung nipal dasu amok hanna sandokani. Direct roll dana mathangi namita sandokani. Tabi riba pawasya kaspani Imphal dagini. Kendra gi Skill Development amasung Entrepreneurship Mantri Dharmendra Pradhana Skill Development amasung Entrepreneurship Training phanglaba entrepreneur sam henbaga unakre. Mak hai entrepreneurship tagi masa matomta maromdom lepchaba ngamnaba lambi asida yorokpa si yamna thagat ngai ni. Small amasung micro entrepreneur singna leibak asida achoba thodang yari. Agriculture amasung Farmers Welfare Mantraloyna lebak asigi lawmi lising ama changa da
गणतंत्र दिवस पालन थौरमदा सरुक यानब बाटन तौखी मखोइसिंग अदु केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अमसुंग प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना न सिंगी बेनिफिशियरी सिंगने भारत अमसुंग फ्रांस ना मालेंगे अमसुंग लेबाक अनिगी ओइबा लंक्यादा पुन्ना सरुक यामिनदुना शांति अमसुंग सब मानब मियेंगदा लेबा मालेम अमा ओइबा यानखरे लेबाक अनिना साखोट थौरांगी लंक्यादासु तेंबांग पिनबा हाइना यानरे पाकिस्तान की पंजाब प्रोविंस दा अंगांग सनीरोम नियोमोनिया नाबदगी लेखिदे हाइरी हौखिबा सयोल अहुंगी मनुंगदा का हेन इंगबना मरम ओइरगा पाक्सना नियोमोनिया नाबदगी सिखिबनी लेखिदबा अंगांगसिंग नियोमोनिया की वैक्सीन कापतबा चाबा थकपा वाटपा मसा सोनबना मरम ओइखिबनी रूसिया की प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भारत की 35 सूबा रिपब्लिक डे थौरंगा मरी लेनना याइफा पाउजल पिरखरे महाकी वारोलदा इंडियाना मालेंगी थाकता अचौबा थौदांग क्या लौरी लोइनना लेबाक अनिना लेनरिबा मरी असिदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बु थागतबा फोंदोखी यूनाइटेड स्टेट्स ना यूएन एजेंसी फॉर पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज सिंगता सेंथंग पिरंबदु लेखरे हाइरी UNRWA की लुसिंगबा फिलिप लाजारिनीना फोंदोकपदा महाकी पैलेस्टीनियन दा महाकी स्टाफ सिंग थबक्तगी लौथोखरे लोइनना मखोइगी मथकता थिजिनबगी थबक चथरी लेबाक असिगी तोंगान तोंगानबा मफमदा इंगबा मसुंग लेचिन थाबगी चांग हेनगलकली पंजाब उत्तर प्रदेश उत्तराखंड हरियाणा चंडीगढ़ दिल्ली अमसुंग राजस्थान दा इंगबगी चांग हेनगलकली राज्य सिंग असिगी तोंगान तोंगानबा मफमसिंग दा इंगबना मरम ओइदना लेचिल थाबगी चांगसु हेनगलकली FIH Women's World Cup Hockey की फाइनल दा भारत का नेदरलैंड्स का ngasi थेंगरगनी मैच असि ngasi नुमिदांग पुंग 4 मिनिट 50 दा ओमान की मस्काट ता सानगनी सेमीफाइनल दा भारत ना साउथ अफ्रीका बु पांजल 3-3 दा माइथीबा पीदुना फाइनल संलखिबनी मेघालय की कोनुंग शिलोंग की पोलो ग्राउंड दा ngarang 35 सूबा रिपब्लिक डे थौरम पांगथोखरे राज्यपाल फागु चौहाना भारत की मचु अहुंगी फिराल पहंदुना पेरेड अदु हौदोखी थौरम अदु दा आर्ट एंड कल्चर की लमदा पीबा उटीरो सिंह अवार्ड लिसिंग अनि कुनमरी सोशल सर्विस की लमदा पीबा पातोगान एंड संगमा अवार्ड लिसिंग अनि कुनमरी साना खोनबगी लमदा पीबा उक्यांग नांगबा अवार्ड लिसिंग अनि कुनमरी खुसिनकी लोइनना मेगा हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम अमदी प्रधानमंत्री जन योजना अवार्ड सु खनगतबा हॉस्पिटल सिंगदा पीखी मेघालय दा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स न सिंदुना 35 सुबा रिपब्लिक डे थौरम फ्रंटियर हेडक्वार्टर्स दा पांगथोखी थौरम असिदा लेखिदबा फ्रीडम फाइटर सिंग अमदी भारत की संविधान बु सेंबिरंबा मियोय सिंग निंगसिंगबगी थौरम अमसु पांगथोखी लोइनना बीएसएफ मेघालय की आईजी हरबाग सिंग दिलोना बीएसएफ की जवान सिंग दा मिकुप नाउम सिंगना ngangkhaida thoaningdaba thogdoksing thoktanaba honanaba haikhe aroibada maruiba pau amo Tengnopal जिला की मोरेदा असम राइफल्स ना थिबुंबगी थबक सथबदा आइना यादबा खुसु खलाई क्या फागले हाइरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ngasi न्यू दिल्ली की करियापा पेरेड ग्राउंड दा सही की ओइबा एनसीसी पीएम रैली की थरमदा वांगांगनी पाकिस्तान की पंजाब प्रोविंस दा अंगांग जनिरोम न्यूमोनिया नाबदगी लेखिद्रे हाइरी अमसुंग FIH Women's World Cup Hockey की फाइनल दा भारत का नेदरलैंड्स का ngasi थेंगरगनी पाउलेजरे